也是其中的，就是专门跟着那个长老是一起在协调事情的啦。再加那个巴南谢敏的爷爷哦，现在谢敏的季爷爷，季爷爷，巴美村的先生的爸爸哈，季真爷爷，不要讲嘛，不要讲，他要不就妈真。倒是，长老的阶级，他是就是调节那个平民跟长那个贵中间人他的阶级是阶级有长老的阶级有没有限定？就是说，他要是平民还是贵族？哦。Kini marudang namun na, ikat lako kaulu, ikat talia lala. Lako kaul. Oh, 就平民啊。Ikat kung kaman talia lala bro tayo aussi,我们那个贝因为是头目选的，所以不能头目选头目啊当长老，所以不能选贵族。对，就要选平民。正宇。我的问题就很简单啊，我们在讲那个以前我们就在讲，像这个本尔赖哈。到底是一半还是然不然呢？Kemudian katu sanction amia kay kuasa kay talala kay budana. Tai supat amia. Ukilala ni kuasa amia kay rujama. Kay kay 这好难念那个儒家。Lumararat， tengok. Laga dalapadan, laga abulengan. Lapo kita amagate Ramuran. Laga teramuran amia. 如果这么说，把这个讲，这有3个头目嘛，就3个头，古人还没改，这个我就管了边了，我到了那样那个到罗让那来去，毛那个来到波森去那来去，那给不干，那把所有那个说不对，那搞的话那嘛，就嘛这个这个来去，给他们个对嘛。Kata tu, orang kita di malam tu, teh bulungan kita dah kita makan di Malaya, lapur orang apa sama. Itu kok kuni mayu tak di mulung kita orang orang所以ya kuni dah pun kai. 他讲说其实就3个头目啊，因为上次有条要不要加了？哎，该ramuran na, kita macam lah kemana man, kita macam. Dia kita lagi. Tagih gimana mah? Oh, kita lihat lah. Yang tagih ke? Oh, kayak ke soto banan. 哦，他的想法是算是小头目啊。那该刚才说那个apa个那个，kuni pengeran na anu-anan，kita macam是该我ini，tapi报价是一半，但一半是啦，一半啊，一半。Kayak pengerai. Kurang mana kata cekul. Ibang, gua tua cekul kayak kata, ama kata le acung ya. 不是，从了那我们在这kun tay bang na la. Kun tay bang我们kita ramulan. Kaya sama tu kun ila mata kata ko ato le ka ko chopongan ka man to cekul kayak le buda. 对啊，他讲说，多这个了就是就来这边是包家。你听不懂哎。这里的问题是什么？这里的问题说，因为我现在在问说，因为现在我们有那个俄式那个可以买百合花那个，那现在往往有没有那个什么鸟，杜鹃鸟吗？会把人家的蛋哦飞出去了吗？会占据人家的鸟哦，哎，现在有点这样啊。你赖家抢包家这个没有，巴老师，因为之前那个他讲不是，因为他们本来是兄弟，一个是职高，一个是打干闹，他这个打干闹去当兵，他这个大哥就是说大哥是两边，然后那个一棒，两边就是说，哎，我是大哥嘛，所以我就拿这个一棒的，可是这个弟弟回来打干闹回来说，我也结婚啦，你的财产要还给我啊。那一半是不是要还给我？那该有的权利是不是要还给我？就2个兄弟就在吵架，他们是亲兄弟。现在就是在讲那个所有权是谁？对。所有权归你百合花归你儿子。为什么一个姓包一个姓赖？没有，这跟包跟卖就像看那个
然后那可能就是谐音吧，像把这个，像我家是把这个就姓巴嘛，啊，像什么，包光辉就把柳树包青天的包，是这样，就是这样，看看这个跟那个没有关系，赖跟包没有关系的哈。那关于赠与的问题就是，到底那个是谁，所有权是谁？那到底是跟着老大走，还是跟着这个家务走？该单的。啊是，跟你这个老妈大个跟你毛多等你。老妈大。哎，老妈大哎，你个包家叫什么？一棒。你个带棒按水呀？那什么跟你kami ka mosurur ko ni agi. Mosurur susu. Oh, amani ka mosurur ko ni lagu bulu ko tay bangali nga nala ko bra. Amani ano ko ni. Kay tay ramulan na lai. Laka. Taka mau. Ketaru ko ni tay bang mo tay ramulan. Aba bay, laki taru. 是女生。Kay wai lu ko ni kakudan ni tay bang. 他是解释说是包家是继承了这个，所以是他们的。对，哎，我没有讲到，他没讲到说答案在哪里。你tahu lah, udah tawanan kayak mau cungul tawanan lah. Amani ni kun tay bang kay takana kun nay takana agi nakata kay nay sugaw. Nakamani ka kuni anay ni dalil nakamani kuni dalil kay tay ibang ya. Kun tay kay ni papuan ni siya. Amani ni kun tay bang. Tay bang si. Agi ko niya, ay mo cungul ko niya. Asilnya niya. Ini ano kuni kakunan kuni kibungre ya kichok. 对啊，他讲说，那朕要请客一下，怎么？包家的是讲那个你舅舅这边的，他讲他是他的，所以他讲啊，所以该赖家也不能算是大头目，像是小头目。他的解释是这样的。还有什么吗？没有了吧啊？我们那个在继承的时候都是。 该单的都是权利跟着那个房子走嘛，吼，那个都是长子继承。你有种那个你也给那。Le tu mana kuni taka na ko da umo kuni ki namala sa ko da la kokolo la kamani kuni karas. Kaya sa ko ka taliana lai. Kuni tolai kagak ko copongan. La kokolo. La karas ki kai son na itu kau taya. Malas ki mana mah? Ya kuni taka malas kuni. Oh, la kai la kokolo amia. Kuni agak la itu mana la kuni tay lo kuni ke la mata kata kuni ke siapa dah si busu si karabasana la mata kata kuni tolai kagak copongan. La kami kata cakap. Kai tay ramulana la kudai kai la kokoro lai ya la kami kuni ke maras la kami ko ora kuni ke dia bisa koi kai kuni maras ki mana mah kuni kai ki bungra maras kai ki na kuamnya ya ka kudani ki chikulu la kami ka mo chung lu kuni agi 他说他不喜欢那个你比较大的，然后那就没有办法，就小的就继承就接了这个啊。他讲这样。对啊。这样对。都大概都讲这样。他不喜欢啊，所以他不要啊，什么刚开始就不要，那怎么现在要？这个老大你的田地本来就是比较。哎，他也没有讲说是继承什么，哎，他是讲说，我以为是。 跟我们的认知上的跟着家，跟继承的。可是他讲说是，因为比较大的是不喜欢，他不要，那个时候他不要，然后就是，只要就是我就接了这个小的，我就接手了。得道屠龙道了。好啦。可是为那个像神山这个，古马拉他本来是在雾台，他为什么会到神山？
Kaya dumamana senam na, kaya kana kaswa dai kaya budai ka, kaya terucia, dumana Tay dumala to. Kay tay dumala to lai ko chopungan. Ka dinolan. Lam, kaya umon kaya budai kaya. Umon ka budan na. Sekolah kana lai, ala kata semua ka raudo. 那说老中呀，莫老多嘛。就是他也是从好茶，然后先到旧舞台，就是那个光华的咖啡园的上面，然后再去神山，就变神山了。好讲这样，是你是不是要问说是不是有什么发生什么事情？是不是跟那个他跟阿不断有什么关系？阿不断的是谁？周艳芬啊。哦。Kay Zhao Yinfeng abutuan lagam mana magu tama kita tama kay kita abutuan. Oh ada. Sororan ko. Ala anan kumadada wetadus. Madado kita di mana? Madao kita ini madao kita di mana? Kay kunde abutuan. Kita abutuan tagen. Kay ka mer kita di mana? 儒家比较大，实际上没有像赵家没有像儒家那么你是说？他说阿弟，我说这个赵家本来是继承这个儒家这个家屋了，我的意思是这样。然后他们是不是说都跟平民结婚，然后就是请这个儒家就下来住这个家，就这个赵一芬的祖先就离开。Kuningan nakilala ko sa amin kay kuning kete aputuan na siya dami kita dumanas la momo kila kokau lu sila ro ketikia sila dolin kita dumanas miakuin. Ini kete kurisa ko tole ka ba na la ka buta mo ko ni. Kay lama ka ro chikai tai aputuan si tenan ko da tai gansa kulian ci. Kincinya mama keras jengku mama. Amane ka sa ka te dimura kamya. Chico nairo ye kaya na ko na taratiati na ko tarasia di suri la mona kala ke chapil na la si. Paso tu nai kun ke chao hundi cha. Akauri wala. Na kauri ko ni tadosa. Na kauri ko na gansa. Sakai na ano kata pituan kuno kata tay palibulungu ay sakai na lu mamalata ko da dapaluna kay ti pula-pula ko po ko ni sakai na ko kita na kuno misarang ring ono ni laya kay na gansan kita pituan sanene ngene me kay na kita pituan la kay palain ko ni tay gansa tay gansa ju tay yenjia tay yinji la kami ya kun sanene ngene ako kasanene yang na kay mara tuduno ni makar mo mucho mara tuduno mai ya kun la kan kay neti malo 他就讲说，其实他们两家严家跟赵家在抢那个大户的位置，船长大户嘛，就是二当家的位置，那就集合在那边，然后就讲说，我们每次分的腿哦，我们比较靠近身体啊，就是分的时候这个腿哦，我们比较靠近身，我们每次分的哎，两个在争，到底谁是大户、二当家？所以。Lumone mila, mereka masih saya kira kan mereka tamas kawa waktu, kerja tadi jangan kawa, saya kawa. 哎，我姑丈讲说，比较适，但是长老也有我是比较适，他应该是何为好，比较适合回答这个问题，因为他是神山的长老，所以我比较好像超过了他的那个范围。他讲这样，这个赵家跟长老也有那边的会得罪，我是管理这个不适合的长老。他就讲这样好了各位老师，今天浪费大家的时间也不是浪费了哇，几点要去点了那我就，mana kamu？ 哦，那mana punya？ 那我们就长老就
站起来，我们就谢谢他了哈啊！来，过来帮爱他啊！谢谢你了。对，我讲久了，给我多多原谅嘛。我们不知道。对，哦，我哪能没？哦，我哪能啊说？lo kakala kuda dolan na mo son si. Lepas tu sini minggu dah sakit, kita kena kemana? Lakau apa? Lanau apa tu? Ya. Oh. 打了我们不来人那光。哦呀，他讲说。谢谢你。都是临时叫他也是会紧张啊，要早一点让我做一下笔记啊，做一下笔记说让我去再回想更确定。你还不能走呢，还有20分钟。没有，我没有说要走了。主任，我手机快没电了，你拍一下我们讨论。糟糕，我没有带快手。有那个吗？因为那个我想关了，因为太快没。我的手机的那个电话。